kanot Shillong uba Edelbert Nongrum hakasau trik biayong ulawan ya kendu yo chairman ka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC uba James Sangma banpan jingpen shai hakabede bat ka jingkano thiet jaka kumba laispa akar da ka MIDC haribhai habakran shikilat pathai kubor nakaliang MLA ba Edelbert Nongrum ulai kublay ya kaseng Confederation of Ribhoi People baka yeng hanongrem ban persha ya ka jing kentur pur bean ukentu ya kaseng Confederation of Ribhoi People ban yai budin ban syukut no shiteng lenti kum wemeli nga numtre tang nakabenta ka issue bat kimat jong ka constituency Henry kam tam ya ka issue badai jongka judgment rio haka states kamtam habayade bat ka issue jongka kendo ka sham nakaliang u chairman upen pau ba kam shimdan kum kata ka jingthiet jaka ulaong ba udang dan sakiwei pat ki senjam ban yat hakabede bat kani ka benta bat shen un sayat sa ka benta ka baar ban budin hakisngi ki badangwan por mata ngai khoblei phiki parok press bat haju por ngawan kumu emali hangni po MIDC kabadiga Meghalaya Industries Corporation Development Corporation wani kadu chairman jongka MIDC ba Jim Sangma riu ex minister ban mantau di chairman ban kli ban pan jing shai hatu ka dei ne em ka jing sisa ba menlai trik ngi nakaliang kawai naka association kisang balang jong Riboy district ka bangitip ka COPS CORP Confederation of Riboy People tinga haban ai khublei nakaliang jongki makilong bapingor bat ngakenturu yaki bakinyai budin kanum sukut na patang sitang nanti tingalai i hoi kila keren po ka newspaper mo po perkubor kila pathai kubor ringapat kumu wena prengki amalie ngamhun ya kaban su trei ka kam kumang lakular po konstituensi banum trei tam taki isu lan kimat tan jong konstituensi dari kam tamru ki isu ki badai jong ka jaj benrio badai jong ka state bat kam tam ha ko badai bat ka lan isu moka kendo ka siap ka bangitip baki ong balan is life mo ka kendo ka siap kari ka jingim tilada ya ka hok ngidu no lan sakni no ka ipat ngin penkarman nam ta kalawi ti halo kata kanongrim ngai khublei nam ta ka COPS ki association ki bala simkhia ban ngi scam ken budin kinum ja lentino siteng ban nga ko mali kare kamram jong apat bangan ngamut through official mo ngan haban ya ban ya kendu lakade ni amata ho ngakram pen kare jing tho ngawan da ban don ka discussion baru chairman ban geli lakade ni am ko jisisa ba ka MIDC kala acquire ya ta ka kendo ka siap ka badai laispa ekar ti nakaliang Pak James sebagai chairman 8 pau ba kampat kamdon e kum kata ti kata di kawai ka baar pat kalong ba ngakali hatu nakaliang cho MIDC hatu elsewhere hapo Riboy district hanunu ki banta jong Riboy district lani shi ki wei pat ki banta jong ka jala jong ka state hatu ki laju thiet ne em ki jaka lani kila acquire ne em ya ki jaka mo ya ka kendo tin rei layo yang kejubab ba ucaman uang ba kampat don bat kam semadon kum kata to kata di baar tiga balai tengah keliru ngau ucaman ba hatu ka MIDC ka UNM ka fund napo ka government of Meghalaya mo ban thiet jaka ban acquire land lakadeno no ko panta kumba penpau nakaliang Pak James uang ba kampat don so far bat kiki kadai bet naka level jong ka MIDC tin rei ngalai keren hidup manong naka level jong MIDC kan no ta ka fon pendon tin rei ki ong ba ki por ki blalet jong ki senam babun ki blalet hoi ka don kata ka acquire of land tin rei ya manta so far san senam kampat don tinga kwa ru ya ban wan pan tang kata ka jingsai namar ko mai mali nganum hun ban syura ki isu tang po ka assembly dengan haban beteng namar po assembly plai bun sin ka por kalingkot bonsin ngimyo ya kita ki
isu bebun bang niok ban keren ti de halo tanong rim hapan ya ban beteng ban wara kadai sabar cok assembly ti kani ko bang ko pun paulo ma jompi ki parlok jongki press and media mo bro ar ki print bar ki electronics aku pun pau bagani ka ditang ka first step ndai ha shwa ya ko ban ya chak second step chak third step ngakwa ban ya through proper channel dakalenti krang bakanum ya lambak lai pa ba bangunum syai lambak laru ya ladi ti ini bang ko pun pau sepiki parlok press nomor ba hakbedi bar kecakahi minumla ya ka ban ya pen ho namang lai i manakani poka state assembly budget session kepada sudah nakal yang government keladap ka ai ka assurance ba kanum ya cakmat bat kata kejim temu hang wadi balan pa tidak halor tanong rim ko ba ni